Ke tonga la tala ke he pūne. Kua whakamōri he whakatuwhono mo e tuhi kupu he whanau ke pule e tau hikianga ke he tuhi whakawe he motu. Ko e tau whakausianga ke he tau vili he whakahui e tuhi whakawe mai vili teke maanga. Mo e kua mana ke kamata he whaita pune e tonga hua ke kumikumianga lahi mo e awa pulutu Auckland University. Whakala whalai atu ko ko lo sana soni holo si hane he tau tolu do wala tala tutupu ke lata ia mai a whewhinei. Whakamua, ko e pungipongi he ahonei ki loto he pokowhono he whono ki pule, ko whakamori he whakatunu whono he whono ki pule ha Niue, ko lilifu ko Hema Douglas, ua e whakatu whono tohi, ke whakahuia ke ta walaua ia ke he tui whakawe ha Niue. Ko e aha mahuinga nei ke he motu, ha koe whakahuianga ke ua ke nei ke tui whakawe. Ko e whakahui whakamua ke he matahingoa he takitaki he whakatu whono mai he palemia ke he Prime Minister. Ko e whakahui ke uaki, ko e matahingoa he Audit Office, ke he Auditor General ha New Zealand. Ko e whakamoli ke he matalima tuhi, ko whakahoko e ke he poko whono e ke pule, ko whakarataha atu e whono e ke pule, me komisi liu kisa ke he tui whakawe, ko ngahua he ofisa he palemia mo e whono e ke pule. Ko wena atu ke he whaikupu mai li lifu palemia ko Dalton Tangilangi, ko ofwa ia mo e lilifu ke he whiwhilianga he tau tangata, ke he tau tangata. Ko e toko whitu seo me mfuma whitu tangata ni ko vili ke whakahui ma te ngoa palemia ke Prime Minister, tole seo ono hiwa ne vili e, mo e tole seo whawalu ne vili nā kai. Toko whitu seo me mfumao ne vili ne tutu, ke he whakahuianga ke ma te ngoa Audit Office, ke Auditor General, whae seo maturu ne vili e, mo tole seo tolu ne vili nā kai. Mo toa ke whakatuwhono tohi ko e tutouanga ke he laulahi, he tau tangata ne talia, ke whakahui e tau matakupu ua nei, he tui whakawe mo e kua whamori ai, he whakatunu whono mo e whakangahu ai. Kua whakamori mo e whakailoa ai he takitaki he tau wilianga ko Darren Tohowaka i Niue, ahofua ho ua he mahina ni hasipatema, e tau wili kua tutou ai ke lata mo e tau whakahuianga ne wha ke he tui whakawe. Ne wili ki ai e motu he ahawhaiumu kua Māori. Hana i tau whakamorianga ke tau wili ko tutou, ke tau whakatuwhono whakalata ne wha. Whakamua ke whakahui ma te ngoa he takitaki motu, mai he palemia ke Prime Minister. Ko e toko tolu e steo ana fu mahiwa ne vili e, mai toko tolu e steo wha fu mawalu ne vili nā kai. Ke uaki ke malikisi e numela he whono i ki puli, mai he toko wha ke he toko ono. Ko e wha e steo hiwa fu matololo tolu ne vili nā kai, ma toko ua e steo ua fu mataha ne vili e. Ke tolu aki, ke whakaloa e tau he whono e ke pule mai he tolu ke he wha. Ko e toko lime sau hau fumaua ne vili nā kai, mai toko ua sau lima ne vili e. Ke whaaki, ke hiki e matai ngā he ofisa sivitope, mai he Audit Office, ke he Auditor General of New Zealand. Ko e toko whae sau hau fumatolu ne vili e, mai toko tolu sau tolu ne vili nā kai. Ko e takitaki tau vilianga mai hana kaunga hua, ko liwa lo tolu tōtou e tau pepa vili, he pungi i Niue, mai amanake alo tolu, ke whakapuloa e tōwanga whakahiku, he palela he māme he ahu i Niue mga ahu tukunga hua. Ka pesa ia haha ia e whoro hikianga, he whoro maanga ne watua i ke vilianga he au whaiumo. Maanga ko liku ne vili lo tolu ke Trina Kayuha, Christian Pomale, Simi Tominiko, Sione Tasi Pule he toa, mo Niue Pomale. Maanga koma kefu vidi lo tolu kia etaina poihianga, Marcus Puletama, Ernie Tohowaka, Sione Atali lo Lani mo Charles Tohowaka. Maanga ko la kapa vidi lo tolu kia Trevor stia kia, Luando stia kia, Ezra tungia mana, David tungia valu, mo Myrtle manga tungia. Mai maanga ko mutalau, vidi lo tolu kia Harry Sedan Parker, Emeline Matangianga, Dave Tonga Kilo, Moka he Lina Tonga Kilo, mo Pelenato Born. Ko lia matua e whanonga he lilifu ko Sir Colin Tukuitonga ke matutaki atu e te whakaholoanga ke lata me Cool Roof Project. Ko e whakaholoanga mai vevela he tau tua whale he whahita punei.
Ne whakatutala fōkia ia mo PCA News hanga au ki he tau kumikumianga ko a manaki ke kamata he whahe tapu ka hau. Whawela mahake mga koe tapu nei ko liu mai honga hoa. Liu tau se tau whakakoanga ke he tau whanau ka alang matai he tau singa hoa nei. Ka koe tapu ka moale ko moua te whakamouri mai he Ethics Committee he University of Auckland. Pehe ka mai kam tolu ke huhu da huhu ai mai kam tolu ke huhu. Hako mania ka pa hataki ka he tau seu seanga. Ko kauia fuki ni ono ke tau seu seanga ke ua whai mena ke lea ke tupu ke tau tangata ne huhu mai ke kumikumianga ne. Mena mahuinga ia. Mena ke ua ake kua whamori he matakau Royal New Zealand Navy ka hake mai he whia puri whakamoti o ke topa. Tō lau matai he whanau ia e waire tō whare. Siko menea ne kua tausi ause ni ka haka hoko mai kua maude ki tausi tō whare. Siko ka mata whai ai whanau ke tō whare. Hatu taunu tō tangata whiwhili a lau tōnu na manako ke huhu mai ke kumikumianga nei. Siko e ka mata whai ka henga hua. Ko lewa fuki te whakatutala whalu te maanga ni bihe ko lewa te hoham tūru ka mata whi mena ni pia tunga e whonu mo olof te glau ne po. So ka mata whi ka ha. Ka kato mena pihe nei nanga te ki tausi whakamita ki ka iki mena whakasepe whakahanoa hako mena muitua na mo tūru ke tau hata kianga he Ethics Committee nei di tausi whakahanoa hai tuku mkumianga pehe tunga whakamua. Tō whakapuloa e whakatutalanga katoa ha Esther Bavihi mo e pulo tuko Sir Colin tuku i tonga he TV Niue he pōtapu he whahitapu nei. Koe whakaholoanga mahuinga ne maua mai he aho tuloa tuko moale mai he whahinga hua malolo sino koe hokota ki ngāo ki he tau kumikumianga ki he vai he motu mo e marikisi hake e numela he te tangata ne maua he ngāo cancer. Ko e whahinga hua malolo sino ne kumilanga matai atu ke he Matakau World Health Organisation ke kumikumi e waivilo mai he toka Niue. Hanei e do walatala ia mo mokatano puliosi. Tausta e do kumikumianga nei hako whaimanatu whakakese hangao ke vai ne matutaki ke he malikisi he ngangao cancer. Ne tausta e whala kumikumianga he tau ua whengo fulu. Mo e omo i he whahinga hua South Pacific Applied Geoscience Commission po ke SOPAC. Ko ngā hua lau tōru ki ai e tau pulotu ke maua e tau walawai mai he whala matakawi e motu tali mai e whakamua. Ko tau maanga ko alofi, waiea, liku, mutalau, tuapa mai tau tula vai he aonga tukolunga Niue. Maua mai hokotaki, kua tū toko lalo ai ka pehe whakatatau atu ki tau whakahonoanga he matakau WHO, mai tūanga he mūtuku New Zealandi, mai tau whakainoanga hangao ke ngangao cancer. Hako ngangao cancer hangao ke tupu mai anga, hako e tūwanga he vai, maua mai he tau lapatoa mamafa, mai whalu whoki a koloa tū hanga hankelea. Kua kumi atu e PCA News, ke whahinga hua malolo sino, mo e ikipule whahinga hua maralo seno ke whaimanata whakakese ke he hokotaki nei. Kai nā kaila i loa koe a whē ka maua e whakalaanga he mga ahua ne tausei ta wala tala tutupu nei. Ko e taha la kau fōu ne ko whakatū hake ai ke he wāwha Sir Robert ke lata ia me whowhaanga he tahi o hoko si pia whoki mo e tahi pukupuku. Ko e takitaki mai he whakaholoanga Ocean Support Program he atu Pasifika ki la lohifo he matakau whawhaanga matangi he motu ko o ia mai Australia ko Selena Peka ne whakamā me ia e kakano he whakaholoanga ia. Pehe mai ia muitua ke taunga hua mai Back 5 ne mai he whawhaanga matangi ko tolungu fure tau ke tau se whakaholoanga he tau Pasifika. Ko ngā hua whoki a Niue ke tau whawhaanga ia he tahi, mo ko alonga e tau ni ngā hua ki ai.
Ka koe a wha ko teno he mahena inuari tau wawhi ua furu ko malana tuai. Ko liu ala tolu ke asi hake la kauna, mo e whakangahua ai mo e une hake ki lunga e wafo mo e kua whai whakasino furufuru ala. Kua wari ki ai muitua ke he tau anga o he mahani whakamotu Niue. Pe he ulu whakatono he whaahi vo whamatangi ko Mrs. Rosie Misepo, ko whiawhia ia ha ko mautua i e la kau whou mo e whakatu hake ki lunga. Pe he whokea ia nā kai muka muka, he wahane ngā COVID e motu, kai whiawhia ia ko liutua ke whakaholoanga ia kamata whoki. Ko e whakasino ia ko tālanga ai he pulutu tā whakasino ko Taika Wakafi, ko e ngā hualahia ia ko whakatupi ai he mtakau Climate and Ocean Support Program e lalo he whakatuwhono hau se tālia mo e whakatuwhono hai New Zealand. Ko e whakahaloanga ke lata mo e kisi reina he whahi malolo sino ke he maanga ko tui ko a mawhala tuai ne tohi ai he whonga pepa halau tulu ko kautu e ngā hua ke he maanga ko tui ko a whakauela e mahaki alo tulu ke he tau tangata he maanga tui ha kua whakawhilewea atu mo e leweki alo tulu. Ko mawhala whoki e kisi kaina ki ha laulahi he tau maanga si kua amamanaki ke whakause whakaholoanga ke tau maanga ko tuapa he ahongofuru he mahena Sepitema, alufitako lau he ahongofuru maua he mahena nea Sepitema, mo alufitonga taha he ahongofuru mafitu he Sepitema, mo alufitonga ua he ahongofuru mawaru he mahena ha Sepitema. Matutaki me whaulu walatala mai he whahinga hua malolo sino, ko whakailoa he ahui neawhi, ko e toko ua e tangata ko maua ki he ngā COVID hongofuru mahiwa, mo e toko tolu ko malolo alo tolu he aho kwa male. Mana koe whahinga hua malolo sino ke oli atu ke he tau tangata ke matutaki e puipuhi ke he sivi alam tolu, kai ke kolongone koe ko ngangawa koe. Kua whakaloa tua he ofisa mai mtakau SpaceX, kua utake he tua he lau tulu e Starlink, ne whakahua ai he lalolangi ka mata mai he aho ufu maua he mahena hao kuso he tau ua awhi uofu mawhane. Pihia he whakailoa he whakatuwhono he whahe tau kua male, kua tau se pihia ha koe tahawala ia he tau tangata kua whakaonga e Starlink, mana kai whaelei seni ke whakangahua, kua lau ia whoki e motu nei ko Niue. Kua tahani ia lakaanga uhua nei, kua mahuinga lahi ke kisia kua whala whakamita ki e whakaonga he tau lakau te kenolo, mo e kua langmatai, mo e tau mata whakatuwhono, mo e loanga he tau tangata, kua mamanaki tuai e kumisi ICT ke whakatuwhono ke tau se taha whakatutalanga he ahulutu whahatapu nei, ko e pungipungi a wha he mahena Sepitema ke he whalikalapi whunua kula. Ka mate he mataholongo fulu he mga pungipungi ke he mataholongo fumaua he tupo la tō whakatutala i whoki ke he tau whakaholoanga ka hua internete ha Starlink ki Niue. Mua te mahuinga ke whakatutala o loa i ngā hua teknologia ke kisia he tau tangata ko hingoa ko alata ki tause mai tau waha i mua. Ko mana koe whakatuwhono hai Niue ke whakailoa ke tau tangata o se motu ke lata ia mo e taha puhala ke tutungia ke tau kai tāla whamita hila ham tūlu. Ko e puhala fōua nei ke kisia ko nā kai whai whakalaivilavi atu ke he tau ngahua hila he motu nei mo e tau mangaho ke pāmai ai e tau tutungi. Ke ka mata mai hea ua whama whae mahina no vea mahe tau nei, tō utakehe e tau puhala tutungi hila ne whakaonga e mita. Ko e mena ia, kua tūhanga hanga ke lea ke whakafō e software ne whakaonga whakamua. Mai ke amtūru ke moa mai e tu decoders he office he tau ulu tohi mo e tau tupe a taki ofa ha Niue ke tuku ai e ki he decoder he mita hila hao mo e tuku ai e tutungi hao po ke token he whakapiritania. Langa tahani e whakaonga e decoder ki nei, ha koe mena liunia ia ke he kamataanga. Ka mole ia mai kia koe ki tutungi, tō patunga whamahani. Tō mua e koe he tau imua, tā te kaura ki he tau mangaho, ka tutungi hila hau. Pato ia whoki e whainga hua, he whakatuwhono, Kiwi Bank, me whainga hua maua, mo e whakawhano whikau ha Niue. Koe tau wheua Rugby League, he whahe tonga he motu, mo e whahe tuke lau. He motu ko kisia ko kautū e matakau he tawhisi, mai tau ua wheua whumawha, ke tau ola koe ua whumaono, ke he ua furu, Wai halo tolu a toa malolo ko Joshua Pagnapo Male, ne pehe i e polo me kautu wai ue minute ke o si pele. Pehe hangai Palestini o Dave Lukita, la he malolo he te whuata he pele, wai whakakese fōki halo tolu a tau loto matala he pele e tau whahine ua.
Pehe fōki au lukita, ko holoki mua e tau pele he tau whuata he tau nei, mai pele fōki e tau whuata mai he aonga toko lunga ha Niue. Ko ia ne mahamu atu e tau pele mai ta fisi, ko e toa ko Aaron tukutama, mai ta fisi, mai toa he motu ko Macfitu tuku niu. Pana koe ko misi toa motu ke whakaue le mahaki, ke alo tolu ne lau matai tupe, tau le whili, tau tangatanga hua noa, lau tolu he laini i tua, tau whaiaonga Anthony Pomale, Richard Siatanga, tau mamatua mo lau tolu ne watu ki o moi e tau pele hātoa motu. Amana ke sia e pele he lau tolu, ke tolua ke he tau whahe tau pimua. Ne whakahoko he lotu Niue 7-day Adventist e taha kone sete ke he awhewhita po he whaeta puka male ke he whale tolo he angotokolunga Niue. Koe matapatu he halo tulu a kone sete ne whakahingoa ai koe o ki kaina. Hanei e mokatano puliosi mo e to walatala ia. Takalanga lau tūru tau mata kaulolongo mai he whalua tau e kalasia he motu, kua whakalataha atu ke he kone sate nei, se pia whoki mo lau tolu, kua tolotolo atu ke whanau ke he tololongo mai he tau mata kau ke he kehe. Ko e kone sate nei halau tolu, ke mai kei ke whananga atu lau tolu, ke he 7th-day Adventist, ua awhi ua fumawha, Trans-Pacific Union Mission Youth Congress, kua amamanaki ke whakahoko e ke motu ko Samoa. Ia ua fumalima ke hau tolungu fulu ia te Samuel he tau nei. Mai ke alo tolu ke mua e to tupe, koe one awhi tō tāla, ke lata mai whananga alo tolu ke Youth Congress nei. Hana i tau ato ko ta paki ai, ke tau lolongo flufuala ko langana ke kone state nei. Makatano nei mai BCN News.